Uteti wa githurano kia mwaka wa 2027 nĩwĩyumĩririe rĩngĩ hĩndĩ ya mambura ma mwaka ũyũ ma mũthenya wa aruti a wĩra, kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto anĩrĩire ndaraguoyohio nĩ ũteti wa mwaka wa 2027 ũrĩa ũratwarithio na mbere nĩ atongoria a mũng'ethanĩro, kuona wekĩrĩire gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri na kwagĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Kenyans, we have Ruto gĩte itua rĩa nũ gatongoria bũrũri rĩgakinyanĩrio nĩ mũingĩ wa bũrũri kũringana na ũrĩa agakorwo marutĩire wĩra akĩringithanio na atongoria arĩa angĩ. Ikifika wakati huo kutakuwa na mtihani. 2027 kutakuwa na mtihani. Wale watapita mtihani wataendelea, wale wataanguka mtihani wataenda kulima, na dunia itasonga mbele. So Kenya inatakikana tuwe namna hiyo, tukijua ya kwamba tusiharibu muda wetu mkubwa tukigombana ugomvi pande hii, sijui nani atafanya wapi, sijui nani ndio nini. Hiyo ni mambo ambayo haiwezi kutusaidia kwa sasa. Rĩu president nĩorĩtie atongoria othe manyitanĩre kwagĩrithia bũrũri hatarĩ mũthutũkanio wa mĩahũ ya gĩũteti kana ikĩro cia mũingĩ. That is not far from us. Nĩongereire kuga korwo ndaninire thaĩrĩra cia kĩmbeca ũgũri-inĩ wa mũtu na maguta iria ciarĩho thirikari-inĩ ya President Uhuru Kenyatta, bũrũri rĩu ũngĩgũmĩirwo nĩ mathĩna kĩondorita, ũndũ ũrĩa ũngĩhotometie gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri. Na mimi nataka niwauliza Wakenya wote, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Uchaguzi inakuja 2027. Na Wakenya wataamua mambo ya uchaguzi 2027. Kwa sasa tushirikiane, kila mtu afanye kazi mahali ameajiriwa. Mĩario ya president nĩnyitetwo mbaru nĩ mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya aruti a wĩra Francis Atwoli na maminista Musalia Mudavadi na Alfred Mutua. Kibaki alitengeneza kila kitu Nairobi, he improved the economy, but 2007 hawa wananchi voted him out. We had to do some ukarabati. Hawa wa Kenya unasikia ground ni mbaya. Hapa ground hapana mzuri. Ruto must go. Na sio wewe, sio ground ni mbaya. Wewe anasema ground ni mbaya. Mwenyewe hana ground. Na wakishia kwamba serikali hii ya William Ruto iko na mpango. Na wakati huu bado tunaendelea kupalilia. Na wakati huu bado tunaendelea kukuza na kufukuza nyani na tumbili, wengine tumeshawafukuza wameenda nyumbani, ambao kazi yao ni kuharibu ule mmea. Na nchi hii najua kwamba kuja 2027 wa Kenya watakuwa wanauliza William Ruto ulifanya nini, na sisi tutakuwa tunaonesha serikali yako yamefanya hiki na hiki na hiki. Kwa hivyo nawahimiza wa Kenya tusubiri na tuone, watch this. And my dear brothers and sisters, the biggest threat to any nation is not terrorism. It is when the institutions of that country collapse. The president has held our institutions. Oho Atwoli na Mutua nĩmokĩrire ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria, makiuga nĩrahũthĩka kwagĩra kĩene na kũnyararithia thirikari maitho-inĩ ma mũingĩ. Love Kenya Commercial. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Kenya Union of Commercial.